induna eyihlalisela lo mhlangano esathi masiphuma kulo mhlangano wathi wena mfana bazokubulala abantu. Ngathi mina kufanele ngife baba ngizofa kodwa sikwazi thina ukwehluleka ukushela intombi ngoba kuthiwa sesesigodini esebayo. Uthi uyoshela intombi uthi uyasho uthi ungwaphi uthi ungasentabeni ezulu vele intombi hawu lapha entshontsha khona kanje. Sabona nakho singeza ukuqonywa. Njoba ningasenandaba nje nina nokuqonywa, ukuqonywa into enkulu kabi. Into ebalulekile nje ehluza ingqondo ekunikeza le ukhulekela phela uma uqonyiwe ukhulekelwa imindeni emibili. Umama wakho uyakuthandazela ukuthi engathi uNkulunkulu angangisiza lengane yami iyothola umsebenzi ukuze kufezeke inhloso kababwayo yokungilanda ekhaya ukuthi ngizovusa lo muzi ngokuthi ithola umsebenzi ilobole le yangane yakwamakhelwane. Ngale khweni lakho ukuthandaza umkhwekazi wakho uthi umkhwekazi wakho uNkulunkulu ngathi angenza amandla le yangane kaMasibanibani ethandwa ingane yami ithola umsebenzi khathi izohlonipha umuzi wendoda yami. Uyayibona inhlanhla iqhamukayo? Uzoyithatha apha inhlanhla umgumpu isibheva nje sihlale ehlantini esiphuzana notshwala kuphela. Abanye abawutholi nje umsebenzi ngoba noNkulunkulu uyabona uzowenzani. Uzowenzani mase utholile ngoba vele kwamama wakho yamthuka la egcekeni. Uphuza utshwala ubuye ebusuku ufuna ukudla ngenkani ongakwazi ukuthi kuqhamukephi. Ucingo luwile la ekhakini lushoda ngothungo nje nasi isihlahla ugawula uthungo uvusa ucingo kule ndawo olumi kuyo uhamba imbongolo nenkomo egcekeni ukhona umfana uzokunikelana uNkulunkulu umsebenzi uzowenzani ngoba umsebenzi wokuqala ufuna ukukhombe la egcekeni umfana kushiya ukuthi ngiyabonga kuye uma kukhonta yenze egcekeni kuthiwa uyindoda ngoba kusuke kutshalwa ubudoda kuyena efundisa ukuthi indoda kahle hle nansi into eyenzayo hayi lento yo ngiyabonga indoda kayibongwa indoda iyagxekwa nje make yenza into ebhedayo ngoba akufanele yenze into ebhedayo uma wenza into right kuthiwa uyindoda ningafuni ukuhlala nibonge namhlanje ngenzanga lutho nilingise laba abaholi bepolitiki abanye uyahola umuntu unemoto yamahala une cellphone yamahala une car allowance une flight allowance une housing allowance uphuma u40 million ukuthi akazosiza umphakathi ahamba yontshontsha abuya zoma la ipodi amaza ayicelelena ngishayelele ihlombe phela lo muntu unayo yonke ziphi ingane zosopolitiki ziphi nike nicabangeni ukuthi ziphi ingane ubani okabona ingane kasopolitiki ziphi azibahluphi bagilela umhlolo zidla ama drugs zihlala lapha koSentini ayibahluphi ziyabanyisa yes uyazi ukuthi yini uNkulunkulu akasona isiphuphu awukwazi kuma phambi kwabantu ukuthi uzothuthukisa abantu uqamba amanga no chief wephathe ngizwa lapha ethi ngonyaka ozayo umcimbi bazofisa ukuthi uqhubeke sobe sikhona chief whip hayi thina nje osopolitiki asibancengi nje mina nje khansela usopolitiki angimncengi mina khansela usopolitiki mawufuna ukusebenza khansela mina ngakudobela ama programs angasebenza ngaphandle kwamasipala ngoba uyikhansela njoba ngilungisa isizwe kanje ngilungisa ngaphandle kukaHulumeni ngilungisa ngaphandle koxhaso ngilungisa ngaphandle kwamakhosi wona lawe engwalwelayo awangisupporti wona lawe engilwela izwe lawo isilo nendlunkulu yonke akho ngishelo lodwa la ngabake bangibiza ngalo bezothi phakela umthathi nje ukuphakamisa uzulu kangaka uzokufaka nje emaXhoseni ake uze lapha ndoda sikhulume labakaze bekwenze angisho ukuthi isilo kufanele senze lokho ngisho ukuthi it's at that highest level yokuthi ulwela izwe ululwela ngesizulu ngiqondisa ulimi ngiqondisa indlela amadoda afuna kenze ngayo indlela amadoda afuna ehloniphe ngayo into engakazi yenzeke amadoda u250,000 ubeka ubhoko phansi uthi ahlale phansi onke akukho lapho engeke ngibizwe khona kuthiwa wendoda wenzani ngichaze ngoba akukho lapho engiqala khona ukukhuluma ngingakhulekanga emakhosini ngingakhulekanga esilweni akukho ubona ukuthi damage ingakanani esizweni sethu akhona amakhosi ahlale ngibiza njengoba ngiwabala lapha phambi kwami ahlale ngibizela izinto zaseyizweni zawo siyabonga kodwa amakhosi la eSouth Africa u330 something or 340 banangazi bangaka but angaphezulu ka300 aphi ngoba laba abantu abakhalayo labantu abawu250,000 baphuma kuwo wonke lamakhosi sasuka lapha sayonqanda inkosi engekho emthethweni lapha ngosomzimela ngasuka lapha ngangazi nokuthi angazi ngadlula leli kwezinye indawo ngiyobabaza nje ukuthi phela
kuphela Nkosi yesizwe ukusuka ngapha ubhekele lezi zinto ziswa amanzi ngobhole zazisa la eThekwini lezi zinto lezi ngabona mina uthi hayi kuziwa kwingonyama la uyabona nje noma kuthiwa base kukubeka into esingayazi ukuthi igbo uyabona ukukala ngo ingozi Koso kususa lo igbo kufaka SILO lapha kuthiwe sekuyisilo sase Nigeria la kwenta ngathi kuphi khona benza imistake eyodwa Nkosi ukushaya benza imistake eyi1 kule yanto abayenza lapha bavele bathi bazothatha abafazi bethu bathi bazothatha umhlaba kwase kufanele ngife ninike Nkosi yesizwe kwase kufanele ngife ngolwesingaki uma sebesho kule lezi zinto eziwuthunje yini enye indoda ongafanele ifele mayingafelanga lezi zinto ezimbili ikhona ke Nkosi yesizwe okwenza usukume ngenze lento engiyenzayo ezweni ngeyithuka ngiyashawa uvalo ngafa ngathunyelwa umakoti ekhaya ivideo lishi Nigeria lithi Zulus the Zulus think they are tough we are not scared of them we are going to take their women and we are going to take our land their land KZN is going to be our homeland ngezwe umnyakazi indlebe ngezwe umnyakazi indlebe ngezwe ngimilwa isihluthi engasazi singakanani ekhaya ngavuka kwakungolesihlanu ngavuka ngesonto ngashaya imoto ngashona emampondweni ngafika ngathi Makhosi beyond the Eastern Cape ibe siqiwi lamakwelekwela ahlale la ngaphakathi uma nivumela lento le kodwa manje ngayivumi tshelani mina ngiyoyivala eThekwini izovaleka la mangizokunhlupha la ngizohamba ngiyoyivala eThekwini nizozwe izovaleka la 1 month ehamba yoxolisa igbo yakhona ileyo nto ke uma uthi uthanda inkosi ungafuni inkosi kuncoma ungafuni inkosi kubona ukuthi wenzani hamba uyokwenza kodwa kungaba kuhle uma ngibulela inyamazana inkosi uZondi ukuthi mangibuya naye ekhaya uthi wuluwulu kusasa mfana siyodla enkulu kushiwo njalo ngesizulu kuthiwa wuluwulu kusasa siyodla enkulu indlela yokubonga yokuthi ingane ihambile yayohlwaya kwakhona into ebuya nayo njengamanje mina inhloso yami ukubuyisela ubudoda emadodeni amadoda abuyele ubudoda abuyele ukuzethemba abuyele ukuyithanda abuyele ukuba bavikeli lakho lozothi uma ubona ingane yala enkosini ihambe ebusuku ibheke ekhaya uhlangana nawe lapha ujike uyeke indlela kade uyihamba uphelezele ingane yenkosi ngaphandle kokuyeshela uzoyibeka ekhaya sifuna iSouth Africa ibuye ibe yileyo nto ngoba yonke le dlibhindlibhi yepolitiki lamaqembu awu600 and something ngeke azasisize ngalutho ngeke azasisize ngalutho akekho umuntu ongekho epolitikini la wonke umuntu la usepolitikini ngoba uyavota hamba uyovota ubuye uyivalele umlomo ngoba kade vele wawuvota awukazi usizakale ngalutho so musa kulokhu uchitha isikhathi uyitshela khona ukusho kuzokwenzeka akumanga liyabhubha nalozo ngena uzoqamba amanga nalozo uzoqamba amanga phela inkosi ngayo inkosi khona inkosi abalishaba la why kuzofanele kwakhiwa ama programs amasha ezayo ekubeni nansi program ikhona la ingani imali ikhona kwamasipala manje njengoba sikhuluma bazoyikhipha njengoba bebheka okhethweni bazoyikhipha manje yini kungakhulunywa ngokuthi akuphuma insizwe ezimbili manje ilanda amaguqa awu4 lapha ukuze kudle lesisizwe senkosi ngoba ikhona vele imali bazothenga ngayo izikipa bazobe bekhankasa ngayo bebuye babe nesibindi sokuzobhuqa inkosi ngomhla ka5 beyibhuqe inkosi beyitshele beyibambe ngodaka emehlweni beyitshela ukuthi uyisiphukuphuku wena nkosi ngoba umuntu uma emaphambi kwakhe eqamba amanga usuke ekutshela ukuthi uyisilima uneminyaka emingaki lomkhandla ineminyaka emingaki lenkosi aneminyaka emingaki lamakhosi oyise behlele ezikhundleni amakhosi amadala aneminyaka emingaki amakhosi ezindaweni zawo inkululeko ineminyaka emingaki uma kuze kube namhlanje inkosi ingenalo izwi kuthiwa ihambe yohlala emkhandlweni kodwa ithule ingasho lutho mingaki iminyaka iSouth Africa yakhululeka wona qoba amakhosi sicela kube yiwo amakhosi angasidayisi sicela nina abakhosi ezizwe siyanithanda sinithanda kakhulu sicela kungabi yini enisidayisayo ngokuthi nina sithi sinilwela ngapha bebe nihlangana nosopolitiki ngakusasa nithi uyasidakelwa lo kule misebenzi engaka esiyenza ezweni asitholi ngisho izikhundla endlunkulu ngenxa yokuthi sikhuluma iqiniso sinyanyelwe iqiniso nje
Sinyanye ngoba singekho ndawo nje isibona sami sigijima enkalweni hayi ukuthi ngoba singeke siwalekelele namakhosi ingoba senyanyelwe iqiniso uyazi mina inkosi umzimelana inkosi uZonke mangake ngibe umdidiyelo wesizwe mangake nje ngibe umdidiyelo wenkosi wesilo lesi ngahlanganisa bonke abadidiyelo ngibatshela ukuthi insizwa la uma kuyiwe enkosini akho umuntu ezophuma insizwa zigibelele zenkosini ngani ziyagibela insizwa ziye ematshwaleni isilo sihlale sinesigejana sabantu kwenza bona laba abaphambili lapha enkosini ibona benza lokho ukuthi abantu bangani insizwa ziyaphila ngeke inkosi esizwe inkosi njengoba ngiyikhomba kwamzimela uma ibize insizwa zayo ngiyaya mina lapha inkosi uZonke mayibize insizwa zayo ngiyaya la kuhluleka amathende kuhluleka amaground isilo subani isilo ukuthi laba abantu bangahluleka ukuyiyela enkosini abantu abaphambili abanaso isifiso sokubona uZulu khulu singavuka kusasa mangathiwa kuhlanganiswa yonke lento yakwaZulu ihlanganiswe uvele kuthatha isinqumo sokuthi uZulu usuzozenzela izinto amakhosi wonke la vele athatha eso sinqumo athi njengamanje kusukela manje yithe soholela isilo yithe soholela amakhosi angahola imali ephindaphindiwe ngoba abantu banayo imali babhizi bayifaka emabeleni lapha nebusuku koma night club banayo imali abantu bathengela intombi izindlu intombi ihlala lapha emafletini abangayiboni ngisho kuyibona banayo abantu imali ushoda abantu abazokhuthaza abantu ukuthi akwenzeke into ephilayo so ke madoda kusukela manje akekho umuntu ozobuza inkosi ukuthi inkosi yini umsebenzi wayo sizoba ngamadoda uzoqala uyibuze wena ukuthi muphi umnikelo engiwenzayo mina ukulekelela inkosi umnikela kuyona imali umnikelo ukuthi mhla kwakhiwa isibasa enkosi ube khona ufike nogodo mhla inkosi ifuna ukuthezelwa inkuni izoba nomcimbi ufike nokhuno lolonto mhla inkosi idinga insizwa ukuthi sizohlangana kanje nize njengoba nizile kanje iwona mnikelo inkosi umsebenzi wayo ukubusa awukho omunye ukubusa kwenkosi ukubuka abantu bayo ukuthi endaweni bahleli kahle bahlelisene kahle yini ngoba ngaphambi ukuthi inkosi ilwele ukuthi ihlalani kahle qalani nina nihlale kahle nina niye kumhobholo niye kufuna kuba ngcono kunabanye niye kubulwela ukwedlulana nilwele ukuthuthukisana nokuphakamisana njengoba senza thina kwaMandlakazi sakhanda izitokofela insizwa zonke ziyahlawula kuyaphoqa ukuthi uhlawule kwaMandlakazi uphoqwa yithi sizinsizwa ngoba sizokuhamba thina sizinsizwa sambe sithi sizinsizwa la sishiya abafana bemithisa izingane zabantu ngale maqede bengahlawuli imizi yamadoda ilento kufuneka niyenze la ebangingcabano susukile mfana wamithisa ingane kwamakhelwane uyajika ugqoka isikhindi udelela abantu bakubo kwalomuzi omithise kuyingane ninezingane la komakhelwane kodadewenu lezi izingane zakwamakhelwane ngodadewenu nimithise zona nenza amaphutha esikhundleni sokuthi ukhombisa ukuyisola uhamba uqhoshela abazali bentombazana kuzozwana kanjani endaweni yenkosi wena wenza umbheko ngoba iyona into edala ukukhuluma leyo uma ngisho wathiwa usaqhubeke naleyo ngane thenga imbuzi thenga inkomo hamba uyogeza igceke nezintombi zakuloya yamuzi ukuze noma uhluleka ukondla ingane kodwa kube ukuthi wawuhlonipha umuzi womnumzana ngoba uma umithisa ingane umuntu ukhanda inkinga ezimbili egcekeni lomnumzana umama uhluleka ukubheka ingane xabana nobaba ubaba emphakathini abanumzana bambuka njengesehluleki ngenxa yokuthi wena ungumfana uhluleka ukuhlonipha umuzi womuntu ilezo nkinga ezothi wena ezikhandayo bese uhamba ukholosha lapho ufika umfana ephethe uBi ekseni ngo7 phethe uBi kanjena unamagwebu nokuba namagwebu lo Bi uyabona ukuthi uyawuhlukumeza kwawo akakadle ngisho ukudla uwondlikele imikele zakhe sezistrong ziphuza utshwala hey khona insizwa ufuna izethe igama lapho usikele msiphuza utshwala igama lokunsizwa lelo akulalwa nomuntu wesifazana ongamthandi ungalali nomuntu wesifazana ongamthandi ngoba umuntu wesifazana emawulala naye ngisho ngabe bengakuthandi kakhulu kuyenzeka izinkaba mayithintana akuthandi bese uganga ngayo angeke kulungile lutho mfana wami hambani niyoxolisa amantombazaneni ngeke kulungile lutho ngeke kulungile lutho le ngane bayizala abazali ayibakhalela ubusuku nemini beyithandazela beyichatha igula yenza yonke into wena uqhamuka nje usuzoyichaphaza ngoba isina 20 ngeke uyendawo that's why la komasipala